Hublai pi barok ki bapet ya kene ko kubor upet ngo cable news. Kimat bakongsan mentah kita yau kilong. Ple ke presiden ya ke surak bat bu maunong rim bantai ya ke shillong pi group we bat jakasa kinong jungoka. Pleu Amit Shah ya ke plenary meeting ke bahnyo pawai jong ke NEC wanya shimbenta kilat bat ke menteri rangba ke than chatela mingi. Penlong jing ya ki ke HYC bandawa ILP bat ban penrung ya ke keten khasi ha ke kernet ke bapra jong ke riti sensyari. Syakhang lat ke VPP ban tur secretariat bat syak takti UMLA ke maulai ha ki pulit. Tur patba ki pai riwar mingi sya NHIDCL basniu palat ke surok berngem mudoi sya yen kashari. Rai ke sarkar ban kentiu ya ke contingency fund na ke sanspa klur sya ka 1000 klur tingka. Inyalam Rahul Gandhi ya ke Bharat Joro Naya Yatra Hanongpo ha ke arpo artare ukula lengkon. Bat hapedeng ke juk keduk kam sarkar peninuksa usamla da ke baseng kam lengba ke kam jungokai pertai. Ka Presiden Jongkari India ke Draupadi Murmu ha ke sien ke benengkong ke lawan sya ke jela ha ke sengi hat majai jong kata yau ha ke ba kala plepat ba online ya ke surak Rongjeng Mangsang Adogri Road bat ya ke Mairang Rani Go Down Asra Road ha ke cihalang ke beralong hajan ke lau kentang ha mau plang. हम लोग की बाद में Ka Presiden Kari ke Draupadi Murmu haka kanreu terek kala lengkot arhajar arpusau. Kala plepat ba lengba kerensan online ya kesurok Rongjeng Mangsang Adogre bari kesurok Mairang Rani Go Down Azra. Haka jingalang kebelalong hajan kalau kentang hamau plang. Ka Presiden kala boru yu mau nongrem na kebenta banchna ya ka Shillong Roadway Project bat ki Jakasa joginong jungokai hak shnong kongtong mau lengot bat kudengrem. Hagini kejingalang leron lang Menteri Rangba Kejela Konrad Kongkal Sangma kisembut Menteri Rangba Kejela ketau ba Preston Tensong bat uba senyau balang dhar ki Menteri Sorkar ki Head Officer bat da ki hajar ngut ki pat ba ki belawan cengane kejingalang. Maria poi mau plang ke Presiden Kari ke Draupadi Murmu kelalit rong haka Khasi Heritage Village bat kelayakran bat ki MDC jong ka ki HADC bat kelayakran ru bat ki klik nong sensyar jong ka hima mau plang. Hadin kania kelalit banishim pentah kejingalang ke penelong dak Sorkar jela bat haba keren ke kejingalang ke Presiden Kari kalau ong bakalau kentang kadai ke bapalat nyo spa senam. Bat kani kala krengi pat ba bat ikinong jungokai na kaleng kiri. Bat kani ka peni ke jing start jongi long shwa manchwa ki blas ngoto lupa. Bat kila penon kam ya kalariti ban penek pensa ke Maryang. Bat mentaru ngidai ban shim ki sendam ban penek ikum gini gi klau. Ka Presiden kelapan pau ke jing sengau tenat baga Meghalaya kela Trishtam hagban penlong ya laga jela kum ka model state. Bat ke basyami kilat kelenti ke tegurukam ban yat lang hagane ke juk ke bamenta bat ka riti dostur tenrai. Naruk ki por hendai hentai ki pat riu luam kila penon kamera ke jing start tenrai bat ya la kalariti. Bat kurukam im jong ki riu luam kalong ke badan ya ke jing edai hapling ki pat ba bat ka Maryang. Ke Draupadi Murmu kelapan pau ya ke jing don kam ban pendek pensa ya ke jing long kerpang ya ke jing start tenrai katkum ke jing yat kene kejuk ke bamenta. Na kaliang Konrad Kongkal Sangma ulong bakalau kentang kam dai tang ke jaka ke bekring ya kinong jing okai. Nrai ke dai ke bala pendek pensa na do hendai hentai bat ke dai ru ke syap jong ke jing ru spa kalariti ban ya dai ba ke Maryang ke bala pendek pensa bat ya da dagi pateng la pateng. Ulong ba ke Presiden Kari kelebo yu mau nong rem na ke benta bantai ke jing dan kam ke jaka jing okai bat ke jing tmu ban kentiu ke kam jing okai ha ki thandong kendong. Kalau man ailat ki pat ba ke Meghalaya om tang ban pendek pensa ke rukom im ke jongki nrei ban penipat ba sya ke pertai. I am happy to meet tribal brothers and sisters of Meghalaya gathered here in large numbers.
I was really looking forward to interact with you. When I landed in Meghalaya, I experienced that this state is indeed uniquely blessed by Mother Nature. I am told that the Moplang Sacred Grove is home to the most celebrated of Meghalaya's Longpingtang or ancient sacred groves. This forest, aged more than 700 years, has attracted many visitors, tourists, and researchers from around the globe. They admire the wisdom of our forefathers who understood and used this traditional concept of conserving nature. We all should make serious efforts to preserve this kind of forest, which is a treasure house of biodiversity. I am happy to know that Meghalaya has been making a determined effort to emerge as a model state and offering a balanced approach to modernity and tradition. With good FDI inflows, high efforts, and a dynamic demography, Meghalaya is emerging as a growth leader and offers an inspiring story. Local produce such as Lakadam turmeric and strawberries are high in demand. I have been told that e-proposal scheme system of the government of Meghalaya has won the coveted UN World Summit on the Information Society Forum Prize in 2022. I congratulate the government and residents of Meghalaya for this achievement. Ladies and gentlemen, I have inaugurated various connectivity related and developmental projects today. I am confident that these projects will improve connectivity and will enable Meghalaya to move ahead on the path of sustainable and inclusive development. Meghalayan people believe that Ubasa or goddess dwells among lush green forests. I have said earlier also that this concept of worshiping nature as a divine gift has played a significant role in conservation efforts. Tribal lifestyle contributes to the promotion of natural and national goals of biodiversity conservation and maintaining the ecological balance. Ladies and gentlemen, today I interacted with the self-help groups here in Meghalaya. Women have played a significant role in the success of self-help groups and value chain addition. It is inspiring to see that women are not just passive beneficiaries but active agents of change. Ladies and gentlemen, we need to ensure that our heritage is not lost. Therefore, we also need to document local practices for effective conservation and management. Traditional Knowledge Digital Library is a good initiative of the Government of India to protect traditional knowledge in medicines. I am sure that by adopting a comprehensive and holistic approach of sustainable development and learning from our ancient wisdom, we can together address various challenges and preserve this beautiful planet with all its natural bounties for the future generation. Thank you, Kublai. Jai Hind, Jai Bharat. Shine.
Menteri Korbari Amit Shah ubakmi ru ya katanat dona hakasni thodeng ulaple ya ka plenary session ka bahnyau phawai jong ka North Eastern Council NEC kabalalong State Convention Center ya kabalawan banya shimbantalang dakilat bat ki menteri rangba na ki jalla bapher jong ka than chatela mingi Haba ajeng keren hagajingalang jong ka NEC Amit Shah ulong bagatan chitilam mingi kabajia kun bat gijing kbedai bagajing long tenrai kaktian kataliat uput usam bat kikenhun pentriam kalayo amat gajing sedang jong kapor kabatamai jong ka syongsuk syongsan haginik shposnam bat habe nujor bat kinik shposnam na kabenta kanikatan chitilam mingi bat kihinyup sansnam hadian bakari kalayo ya gajing dak luoj kanik shposnam kalong shisha kapor kabakordor ya kanikatan Ulong bahagi por jong Atal Bihari Vajpayee da kabapai khmat kerpang latau laga jong katanat da kabenta kathan telam mingi bat mentah pok gejing lamu menteri rang bado kari Narendra Modi la pentrai kam ya lai teli ki mantra kabakentop ya ka act east ka act fast bat act first Menteri Korbari ulong bahaki san posnem jong kajing seng ya ka North Eastern Council kala kentio ki kam ki bedai bat ki kam penroi ha kathan da ka bapli ka rensan ka bedai bat ki matre kam shabar gi jela bat pensuk ru ikilat ban penbet ikijing jongki ulong bahaki katto kan senam balalet ke sarkar Narendra Modi kalayo akajing job ka bakrau ban penbet ya kajing bedai ba ka syongsuk syongsan ki kam pentriam bat ki kam bedai bat uput usama ka kathan Nalor kania kala trairu ban kentiu kajing penan kam ya kikor kibor kibakat kum kajok ke pemerintah hakajing peniat kam da ke penan kam ya ke North Eastern Space Application Center NESAC ulong bagaktian ka thaliat ka dairiti kabam karyam bat kabet bagajing itanat kamariang hakathan chitelam mingi kan kentiu kan kathan ka bedai bat kikam jung okai perthai Amit Shah ula kenturi abarok gijela bakin tekla kam ya gajing per apreng ka khajna ka balum bagajing pelut pisa berulong baga Manipur ka Assam ka Nagaland bat Tripura kila shimi kisenjam ki babahan na kabenta kani berulong ba anhap ban shimi kisenjam man pelat ka than chtilam mingi no drugs bagajing shlium bat ban pen klan ru igajing pet ikam ke bedai bat ka daga ba pendan kam ya kanesak Menteri ulong manado kesenam Hajar saw hado Hajar khat saw kiladan khatwai Hajar sispa arpuwi teli ki jing ya snam ki belajar kathan chitelam mingi bat kani kalahiar dah nyopulai na sispa syaka lai Hajar sispa khat saw nado kesenam Hajar khat saw hado Hajar arpulai kajingyap ki khot kenhun pahara kalahiar dah nyopuwi na sispa na ka saw spa san pupra syaka sispa lai pu arngut kal bagajingyap jengiri upat ba kalahiar da prapun riau na sispa Ulong bagi jingja ke bedai bagi jingking atiar kelahiar namar hagi dikisan senam ki belalet palat prahajar kendai spa gid khot jingi kenhun king atiar kilawan pendamuat bat kilrung biang haki emlang salang bat kanie kala ai ke kubor syabar ko bekeri Amit Shah ulong banlat no nakato kanie ki benta ke Assam bat Manipur nyupusan nak sispa ki jaka ki bahap apo ke Armed Forces Special Powers Act AFSPA hagasnam Hajar kat pra kidai gebla syaweng no nak jing terekam kenekaan bat nalor kene ula keren ru hagbaide bat kajing bah ke sarkar pedeng saw Hajar praspa keluar tengka nak benta kesnam Hajar arpuar Hajar arpulai hado kesnam Hajar arpusan Hajar arpun riau nak benta kathan dalam mingi bat kiwe kimat Sir, are you something? Kanong sait an bapau ke jala ka kong fenela lingdo nonglan hakala sing ublay jong katayo kala pentim bakalayat syakmat na kabenta banyak kun yaki election MP Lok Sabha National Constituency nakaseng BJP hendrai lada ke BJP kam ai tiken kan syong no bat kan yakun shu Habayakran bikinong patay kubor ikong fenela lengdo nonglat ilong ba ilayat syakmat manekonik election MP syakalok sabha nagaseng BJP. Baladaja baga BJP kam ay tiket in mi manekonik election kom kekertong klemseng. Bad in penan kam bakla ya kabor jeng patba anray in syong no. Ikong fenela iliyat ho bilay kendo ikinong ilam jeng BJP bad ilapan sengaw ki kendon jeng i bad kam syamna syampor yaki iban sengaw ho.
bat kelong kum bagi menjori kita kejing pensyai bat dai nak ni kadau ban long kertong jong keseng haban peneso bag keseng BJP ha ka ar pu ar trik no opera ar hajar ar pulai bat kelap pediang ban pan ni tiket benekon ni election MP na keseng BJP ilong ba kejing kerki ekjat ben riau kalong baya ke instrument of accession kedai ban yo no ekji ito ek sekolah hapan gi hima khasi bat ke sarkar India ban pen scam ekariti dustur jagajat ben riau bat yang ha kanong rem halor kejing bat ek khando ke syap bat ke bakongsan bha kedai ke land acquisition act balada kenekaan ke trekam ha ke jela kum ta ke land transfer act jong jela kan kelem no bat kum ta don kam ban shim lupai kilat jingada bat ban pelaj ke jing pen trekam ya ke uniform civil code ha ke jela ikong fenala ilong ba inele ban shim kya ha ban pendrung ya ke ketien khasi ha ke 8 schedule jong kariti sensyari bat ban shim kya ya ke Eastern Bengal Frontier Regulation Act kat praspa anyupulai lan ke inline permit ti kawai ke banga pediang hi halor kinong rim menta kalong ko mapila ya kali hoi ni em ngan long ni em ka candidate ngan long ni em ka kertong ngan long ni em ka aspirant kadai bat ngala pediang bat ngamdi kawat bat ong ban tieng ya kata ka politics namar ngahi ngala yai kom ka tutored candidate how to stem arja khatlai ha ka arbanai bat ha ka arspa vote ke bangaran bat ngatrai XYZ ngala banundan ke politics experience dari ABCD ngala dan dada kila accept ya ka candidature jonga kila accept ya gitu githong jonga those principles that I have been put up ka IOA ke instrument of accession ban notified no ka LA ban yo ka exemption ni ka jela jongi banum trekam gani ka land acquisition act bathamai ka amended law kumnum ni ban trekam chim ka khanda wasyap jongi kan kamde ban rong nang ta ka to ka UCC ka exemption the provisions ki jongki ki proviso na kano ka de bandan ka exemption la ta ka ta ki Christian minority jongi namangi ki minority ban oi ka UCC ka tribal shi India fi minority mat 5 point something tang san percent te ka basaw pada ka schedule ni tin le jungi ka khasi language ka de bandrung no ta ka ILP ka ka way na ki atiar ka claim ha ka balala de yola ikine nei easily ILP ni la yo prioritize kan your rights ka sarkar ki ba mishwa ki la ai bon ki hok kamram nang bon nang luna batanda right to education permit Congress SSA permit BJP ka right to education ka ain la permit ka Congress government ka SSA ka right to free education pada ka ba pelang pada ya ka ain ban pentrai kam ka de ka BJP bangi dan kam ya ka ta ka hok ka jongi ka ba menta om ka bala shai ngatrai ngimdei ban ya play politics kan namar hoi ke ban ong ka jing isi ka sedang nanga macam mga very orthodox ndai menta ni haban diplomatic ka juk ka jong ni menta ni haban ya da ka but ka kenthai mang ni ong ka tin khasi usendang khat arbor ka kenthai khat arbor I will be that but khat ar you ngat sis pa budrung in pendan kam na menta kata ngani ang po parliament man madai parliament can you inga it's not me in my gentleman me in my dharan makalong ka jaka kentang tam kabangin yo pa ni ay gajing dai jai bendring jungi I think that's it ngat khay dadang yo in snow shikai ba but ngaro ngan ya hi sikistam di thangan rung cheki constituency at least baki profile junga ro kin rung cheki man ki bakin so tho ba nga karlen ro klem jinga ta ke baka Delhi BJP central body kan so tho ni kan no ka body jongki baki jet candidate kin so tho ada kita asal tu ada kita yang jinglong kandidat juga 50% the battle is won tinggal try ngam dan jing akatin ada ki dan ngam yo kemalaong ya mo yang chongkha vote jok pai ba kam de ban pendan kam bakla ban chiele remen chiele chongshit ban chiele you will go to the right person pada ikong fenela lengdo nong lat ilong ba kejing sang ne kejing isi ikiwei kam dei ban long pat kejing tim me kejat benrio namar bakum ki kristan dei ban iet ikinong shuan bat yo ban khang yu nong tu na po kan long ka ba khamba ban ye ka ba shua kau ilong ba ilarung sha ka BJP kum ka kristan kum ka red pat kum ka khasi kum ka kenthai
Bat ila pensyai ba im syem na syatiat halor ke jengit penyaso jong i syakaseng BJP. Henry ilalit penyaso da ke jeng tip ke basyai. Bat da ke jeng sengutuk ke baskem, bat da ke jeng mut ke bam keladian. Ini ilong kemi ilong ba in om kenran dien. Henry intrish tom na do menta ban pensngawi kini ki jeng kerki jo kejat benriu. Bat kini ki dau ba ki degi ba baro ki sengsan perthai ki kwa om tang ma i ne keseng BJP. Henry baro ki sengsan perthai ba ki kertong ki kwa ban pentrekam ya kini ki dau ba jong kejat benriu. Henry ke basuk tam ban yo kini kadai tang na keseng BJP ke badan hadali. Kumta kan bah ban omel akai ke jeng sngo. Henry de bani ther bat ya tai bah bat ban bu ki jeng mat ju perkat da ke jeng sngo kya. Ha kebayadai berkakam ya penbet yo put usam padang kesorkar Meghalaya bat Assam ikong fenala ilong bagi patba kem chimlohun ya gejing penbet yo put usam bat haba ila ban pensngawi kan kesorkar ila that keti ba kem la lai aisyo namar beladat benesoi ke sekular bat kem la asyo ban kan randian ilong bah gejing kendo yo menteri kesorkar preng usar Bananda Sonowal ulong balada omhun ya gerukam penbet dei ban kemi benia abyang. Neri kebelengo apat kelong bagi kesorkar Meghalaya kelong ba om la le ai show. Buat kebom dan kajing hun jong upat ba jong babon balang khamtam le jong gitu snang di ke border. Kajing sisang nginom la bantip. Mereka ke bangi ngitip pada kelong ba hapor ba ada batai lupa ba katu ada satai kadai badan jong Assam kani hapadeng kadai jong ngi khasi. Rementa bin pek hang tu la dan da yau jong ki Nepali katu Assam pilal dan tu katu ka kilometer zanang ilek pen sngo syaki bor bah kle syaki minister di badai pek ya kani la tekti ya ka balong you are a lawyer you know better la syak keno ya nga bang you are a lawyer you know better that once la dap sign la ban kenran den la dap ya sign la ngide ban pen step no ban pen dap security face mang pia kemen ga jing pen dap claim ga jing pen hon ya ki pai ba de kani kamla manlong ka balong complete realization of rights kamdai kata kajing hun jong ki pai ba ban yo hok namang idan kam bendaya so thok bhai ya kani kajing long hok jong ni makam judan ka dispute ka state jong ni ngim julek ban dispute ka dan tang ka encroachment na ki wei ka dong ka jing wan tur jong ki wei de la shi cannot dispute de ka dispute one way na ba dispute wo happy filek ban kani ka jaka jong ki wei ke kiwei kiwan kini ang ta wan dispute kan nei khang ni kini bala dan lupa pihak ban sim lupa ya kini ki bala dan dengan ong tang ta haman ha kani pa bangai kendo ya MP juga Assam Sonowal ubadai ru uplidar ubangi practice lang mensyua sedalhi arhajasan aljan rio udang oi ngam ven la why don't you join BJP why should I join your BJP with this present scenario of your border agreement so unsatisfying. Well, why you are not satisfied? If you are not satisfied, then we will revisit again. Nang tay ki ang idang la man revisit again. Thang ni om la shu. Teka jingkan man nga sang hati ko por pikiwan ban nga ot kitu ki border hanga am ban lem no nginang ya plan bangin ya file case. Ay hadir mga yo asno tungo there is a political way more easier than the court. Namar bangin nila siya court ni habnya said itu district council patadi itu ki ba hado man tangi patdo ay itu. Hagaro kumang ang ipi man na balim la ILP. Namar hagaro nok ma open scam jaka ngi sini ngi habele Indian Registration Act wan scam ka jaka ka jumi tingang hi ngong yata Indian Registration Act kan exam man exam no ya ka ting register jumi bat ka revenue jo ka sarkar India namar ngi dang kat badang dan hi ni i district council ke e gabala pen scam nang to ka di ban long it should be a legitimate right it should be a valid law valid document jong ki kat kisla jumi ro menta bri deng ni elek chakut dengan orang suto hi ngancem jing e bangan elek dengan ngong yaki kadang ke political way ngini perkat bahai kata de menta ka da kawan ta kani kalanti easily I can interfere into that also ngalak ban pen sngaw ya kata kita gi bare namar andala ya sign but Assam Meghalaya de pen scam na Delhi berite haban scam ka home ministry habis ya sign number Amit Shah te kate kum tahi te ngathrai ngin num baklai kani baka jingkerman juga jak bre kadang dan there is a way it's a small hope kabang ang kabang niyo ima kabang jingkhangit ke badan jebak mi anyo kan ayu pi pinni na mo yong site sha BJP bau ya kaban le ka bah namar beleng yim num la da bangin suhun hai ta ijing long i jongi bangin suya karkau bangin suya ways ka time jo nong bala jongi pai ba jongi daki kam ya khi daki kam penthut ya kaya tiga bahi ba pen ba ka baki MP jongi ba long silent mode bro shi kata
kin sung thon no bakila kim simla la ban ulong ik jing kwa jong pai ba bakin sung thon ya kata ban ta jing telat la jong ru hadali kila ban ai la no ken ya kalenti ke ba daka walam daka state ka bangin le ban yada ban le ngate bangan jak ke election day bangan le kerhom day bangan le kau mau bangan le pen itu ya di nga data party ngale be hang tu kum ka try be face to face but ki this is a spade kum shibanta ban persyak jur ya ke jingkuman ke sokar pedeng halo ke jingdawa ban pentrai kam ya ke airline permit haka jalla haka sithok ding jong kata yo ke hinyo trap youth council kalami ban penlong ya ke jing yakhi daga basyong hapedeng surok hajan ke civil hospital shillong bat pertashla ban dawa na ke sokar pedeng ban pentrai kam no ya ke ILP bat ban penrung no ya ke kten khasi haka khannet ke bapra jong kariti sanchar kari No rest! No rest! We want ILP! We want ILP! We want ILP! Kinong ilam bagi dekat HYC kelem ikensan hakapor men step hakaba kelelum hajan ke civil hospital haslong ban pensawajam ke jingdawa ban pentrai kamno ya ke ILP bat ban pendrong ya ke ketian khasi ha ke 8 schedule jong kariti sensyari kamtam haba ha ke step menteri korbari wa Amit Shah unit ban play ke jingelang jong ke NEC ke belong ha ke State Convention Center ki bulet bat ki bor pinak distrik la khanglat di dekat kasang HYC hapo ke jingelam presiden uroi ku parsenram ban syong hap dang kesurak ban penlong ya ke jingeki bat kumtah ding ke jingekran kabelane katuk nepor ki dekat HYC ke penlong no ke jingeki hakmat jong umat sanam jong kyang nang ba ubadan hakni hikatan uba roi ku parsenram ula bo jingkeli ya ke sarkar pedang la kadang nyo ne em ke jela Meghalaya kum ke jela ke bahap apo kari India namar hadu menta kampat la ban ai ke rai ban pentrai kam ya ke ILP ha Meghalaya ulong balada ke sarkar pedang ke sngo ba ke Meghalaya kam hap syu kari India kari ban kran syai kenang bagajat ben riau bat ke jela kan sngo to kum do ban le nang ne syakmat Presiden ke HYC ulong bakaseng man la kapor ha bagai kendo yau menteri rangba disebut menteri rangba ke jela kejupan pau bak sarkar pedang yang bakat nat korbari kadang kemi benya ahlor kimat jingdawa ke bakongsan rehadu menta kam shimla aya ke nogonogarai ke HYC kala dawan ke sarkar jela bagai ban menjur ya ke Meghalaya Residence Safety and Security Amendment Bill arajar arpo kenang ban perking ya ke jingrung jengmi janggi brio ke banabar ke jela ILP! No rest! 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 We want ILP! 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 Hidup Sengih! Ya ya le! 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 Hidup Sengih! Wannan wannan We want ILP! We want ILP! 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 Abandaya! 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 ILP Abandaya! 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 ILP Abandaya! ILP Abandaya! 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 ILP Abandaya! 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 No ILP! No rest! We want ILP! We want ILP! We want ILP! Amit Shah, go back! Go back! Go back! 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 Shah, go back! Go back! Go back! Amit 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 Shah, go back! Go back! Go back!
दो से प्रेस Supaya kari. दो से प्रेस Supaya kari. एम स्टेप Najmasi. Kajingan nga jongi ko seng mi siya po surok ban pentau dan ban yaki hakani singi kalong ba kumabaro ang itip minister bude pete takampoyen joka sarkar India mentau don hangnya po Shillong na dominin kum kajai pendiri mentari ki pau gisnam ngila yai up ya kajing kru ko kajing krang ka jongi ban yo ya kita kimat ki jura ki bakum kajai pendiri mi krang kata kadai ka ILP bat ka kitin kasi abang ilet ban ye kendu ya ki nong ilam joka sarkar ka jongi na kapor sa kapor na do chief minister ki deputy chief minister ka juga ko bangi yo naki kalong ba sarkar India lane ka home ministry kadang examen sa ya kini ki arti ki ma ka jingwan ka jongi kasi kalong ban penpau long ba kani ka jing ki ka jongi ba kani ka sur jing ki jongi kan poi home minister joka sarkar India bat bu un kren man ngim tip ka jing kren apa dang chief minister jongi la ki minister ka jongi bat home minister joka sarkar India hakini ki sansnam ki balalet tingi kwa ba ba don hang ya Shillong udah ban semua ya kasur ka jongi ka jing krang ka jongi kum ka jai pendiri ba kum juru udah ban kren namar hakini ki snam ki balada uwan meeting hang ya Shillong Amit Shah kumu home minister ngimju yo ibu keren chicken tien ru abai de kini kimat ki bakta ya gari ba kajai pendiri ko jongi ya kajingwan ka jongi menta kasi kolong ban penpau baningkong kali kajing persya ya kajing sengap menti bat kajing kuman joka sarkar hapo kajing alam joka BJP kabar ban penram ki no alam joka sarkar ka jongi ki bom shim kia kini kimat ki jura joka kajai pendiri bat kumjuru ban pha lane ban bu ki jingkli ki basai shaka sarkar India apo ka jingalam ka BJP la ka sarkar India ka kloiniam ban ai ya ka ILP ban itu yang kasi apo ka kredit ka bapra jong ka kriti sanchar ka India kata ka ki jingmu jong ka jingwan ka jong kasi Ba kita kaya tuban kita ka buat. Rasmi mele. Ka jing sisa ka jing tumu ka jongi kan long ban let chaka chaka ba pulong ya ka jing alang jong NDC lane se po raj pawan rei ngiyo jing tep ka DC menen hakini kisi beladap kalapan kalapan jari section 144 apa po aspa meter ngila suban let ngila sya pensange ang ni Ahmad bat ngila da ka jing pende ngila ban shong apa surok di Andre nakaliang jok kulit kim sya ingai sya surok yang ban kit sya ground dan nakaliang ka jong ngim sya ban let sete sya multi ground makam jimut mengini ki ang te po multi ground ya hadir ka jing persang ban kit yang ya po bos thap ngi ban ra sa kanu ka jaka ngim te re ngila ya pene ban hadin ka jing kren pat bagi magistrate ban kulit ngila sya ang menta bagi yang ban ki ngin ya ton menta hadin section ta ngina syong ka jing tmu ka long ban pha ya ka masjid sa order nang ni syakmat ngin sepet kai pat ka bagi de ban kamdan jingmut ini ban ya kendu Amit Shah ngila ke ni ka po sa po ngila kendu kamdan ka so pemi ngila kendu ka ka bangi kwa ka long ban ha jawab no Amit Shah pada soal India lakin ani kipai ya kini kicing dawa Da kajing sokya halor kajing kuman ke sarkar jalla bantung kambyang ya ki officer ke bela syaweng kam nakalok ayukta hakasi thoding jong katayong kinoyalam jong kaseng Voice of the People's Party VPP kila lektur sa secretariat ban penlong ya kajing songkelan mengor bandawa nak sarkar bakadai ban pennek biang ya ki officer ke barim Ini kisah malang ini political party. Ini maksud huwa kata. Yes, then let's go. Let's go. Kaseng VPP kalapha ka kubor ka basay sa sarkar jilla bagajing ki ban persya ka jing syaweng kam klem nong rim kilaingot ki officer kalokayokta kandang beteng tat hadu ka sarkar kan thungkam byang yaki Nakaliang kinong alam ka VPP rengkat bat ki MLA jongka haka khat khandai trek kula lengkot arhajar arpusau klami surok da gajing temu ban penlong ya gajing yaki hajan ka secretariat
Hendrai kini kejing temu kalau pulam no hadian bagi bor peniat distrik kila Kang Lentino ya kinong ngelam ka VPP hajan ke office jang ka Deputy Commissioner. Kejing Kang ki bor peniat distrik ya kinong ngelam ka VPP ban syong ya ki hajan ke Secretariat kalong na kejing penjari ya ke kendon cispa asau-pusau CRPC hagi jaka memarjan ke Secretariat. Na kejing mamailat ki bor peniat distrik ya kinong ngelam ka VPP bantur sya Secretariat na kaliang kinong ngelam ka VPP kila sedang no kejing ya ki hajan ke office jang ke Deputy Commissioner. Da kabara dagi bana ban penrem ke sarkar bat penkut no kejing ya ki ke ba hakene ke sengi hakene ke jaka. Habakran cikilat patai kubor na kaliang UMLA kamaulai constituency uba Bright Starwell Marwanyang. Ulong mementa kandai tang kejing sedang jang kejing ya ki. Bat kan dia kandang beteng haduk bagi sarkar kantong kambiang ya ki laingut ki officer ki belasya wengkam. Nang kali mana ki police personnel hantu bi hak jing shisha kim dei ban ka ke do khmat juki tang urus niu baka ke do khmat mo pada ka juk oporu man we police personnel kani kan name plate ke bendon nang ba upai ba ula ban identify nomor tang public bubakla gaban bakla pihak ban stu kata teng ya kodam kejing bakla na kaliang jongki government officials Sekum nungin identify. Teng brio kan implit rum dan. Teng ka dur khmat ru laka sakuwi ka pangi ko awan banang ni kalong ba. Mo who knows. Mo idon gi bakwa ban pin pulom mi kani kejungi kun kejungi. Abala ka dur implit rum dan. Yo dan baspa dan nu bom di pilit ru. Kitip kata. Ha? Abala mas. Uri pat ba ru laban mas rong don lang tul sepa mano. Ha? Kejing klibi kata. Kalau orang ini kiki event file am dak komplain. Kami akai ka bangi debelnya min salia. Nak kalian kejungi ka parti, min sesong min perkhan, bat jaga badai belnya min le kata. Min address. Ya ki issues ki ba kejungi tu kejungi mentasi, kai ka badong kam address, min address accordingly kita. Bat kene ka daw hi kalong bab zaktir. Nak kalian juga parti im ka parti ka bayang halor ka nongrem ba kecik amnut ban wanra e ka sinshar kadar. Ka bobet ka bakhut Rai fly kumto ke ka baka sarkar kalale ya kitu ki officer jong kalok ayukta pat ka to kalong ke ka balong labanong ka balong bi an ke kiti pat kalong ke ka ba ngem kum ka party ngem la ban sha ngem la ban priang ya ka kum kitu ki jingle namal kani rang ni tang jing stang pat kala ban hadian habotu wai ban tem kumta ni latho e ka Sejak ai gitu ka press release ba la daga sarkar kam reinstate kam thong kam yang yakini ki ka wek klem kanu kendon ka ba yang ngi kum ka party kan sem jong jing sokhya ni ong bagin sami shakmat ban persha ye ka jing le jong ka sarkar te ba sarkar hi kum ki tip hi ka ba sarkar ka bam jukwa ban pet ye ka jing kan riang kayak skohi nak yang ki nong mikmat juga sarkar hi ki ong pagatan ka jingtuna te abadan kum kata don kamban penbet te ngi kum ka party ta kata hi ka jingtu te kum tu ngi ya don hang ni adu menem step kata ka de ka daw ka ba ni don hang ni halor kita ka benta i haliang juga party ikwa banong ye gitu gong ba ka kide ka kum ka ag de subhaban dikwi hai ka ak kamtam ye gitu kiba kin no active jok sota but ke ba ngi hi ka kum ka ak ka krem ong ba ya kita ki in service secretary ka shuang ben ba ki ba sha thum gitu ba kam kim nei ban long below that rank ka bot ya kitu ki ba shong thai ru kim dei ka por bagi dang teri kam kim dei ban karang jong ki ban below that rank ka ba
kabukaan. Kaklem ong kaak laba kaklem ong kaak ba kidai tangki in service. Wa de kata kli ya kata sarkar. Barang kerwa ye phi ba kli sarkar ya gitu no actin je sarkar bagi ong temporary measure. Di kile pan haba ngakwa ye phi ni ba kli ngi pan sarkar ban pin i dak jing tho hai la tho ya kata. Bala ai la tho ru badai tang kita badan hak service ngakwa ai phi ba kli. Te ka nakaliang jong ka BPP ngila de pulih mulai pengimi sa surat klem pulih ngila pulih ngila pet ban ngi bakadon ka jingle don bor jong sarkar ban kani ka jingle don bor jong sarkar ka kata om tangi ki officer and ka kata ya ka office jong ka lok ka ayukta hi namar ba hadin habut onom don shu bala batrei betrei renti ladaki officer ki shaweng kumni nang tajungi dengi squad nakalian ko jungi kum ki amele banlej ban ya nak ketiga jaka tadi ke jingkwa jungi Henry di persang bania Henry ke district administration ni bak police department mo ki kepada labu angtu nei ki persang ban khang ni ha ka jing ya mo persang bania kadam ni ka skoful Henry ya kata ngimda sungui Andai ke bangi hapan sotu ni ka lomba. Kumno yangi ki elected representative bo pat ba. Bona ki constituency lightly ki constituency bo pat ba ula benshit hangi. Benshit ya kanu kamat ya kanu issue. Abakta. Iwan nang ni ban demonstrate na kalian kajui ban pelong ya demonstration. Andai ka basosi ka lomba kim sya wat tangi. Tengah mana yang nang om lada mangi elected representative ro ngimla banyai hakani ka jiki ke jungi kambut it sends a very wrong message sekipat pa jong ni kejela ka jungi kambut pa kani government kalong dictatorial kani government kamailat patsko ke jongki reina kalian ka jungi yong ailat nam ailat de ka jungi kon ka jungi kan nang yai mentak ski kekut hang ni i accept taksi kan kut hang ni Henry kajing kun sungi kampat kut bat nginai peteng kumblong menta hadu bagi reinstate ya kita ki officials Hashwa bangin kmi yaki bai pak kibenta jong ko kubor nginya phashwa menta shakene ki jing pen bana. This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakia Road, Shillong. Is a next step to the Prime program that we had started 5 years back. And the CM Elevate program targets 20,000 entrepreneurs in the next 5 years. We want to push and we want to support 20,000 entrepreneurs.
haba beteng biang ye kubor da kejing bitar ya kejing bom biang karukom trekam jong NHIDCL hakaban shnapan bha ya kusurok shilong penusla dauki hakase balang jong katayo kariwar mingi rengkat keseng bhalang gila redra daki plakat bat pertasla ban penramjur ya ke NHIDCL hakamat ke office jongka ke badan habarik shilong. Kekenhuan kinong yalam kariwar mingi rengkat bagi sang bhalang bakentop ya ka nyautrap Aceh National Movement HANM bat ka Federation of Riwar mingi Local Dorbar. Haka kat nyau terek ukala lengkot Arajar Arpusau kilalet bandra plakat bat perta gi kentin penrem mahkamat ke office trekam ke NHIDCL ka badan habarik Shillong. Kani kejeng lektur pat ba kadai lor kenong rem bandawa na kesorkar jela ban nak NHIDCL bakin maramot no eksurok ba Shillong penursla dauki. Ha ki plakat lapan pau de jing tho ki boong keudor bai kali keudor ki mar ki mata de namar besneu palat ke surok kadon ko wepat ke jing tho ki boong lai snem ngilamat ke jing sneu ke surok sakot no snem ngenang yai ap ban mat ke jing sertok ka wepat ke boong ni dawa nu MLA kathan baun pen i de ka kam bat ki we de hadin ke jing yang ban perta penrem ya ke NHIDCL bat ek sarkar jela u general manager ke NHIDCL ulakot ginong yalam menekran hapok ke kamera trekam. Habakran gilat patai kubor hadian kejing kendo uba Edmund Kongai uleto bagi Joint Action Committee kel aipor arpos ngi ke sarkar jela bat yak NHIDCL ban maramot ke surok ba Shillong penursla doki balada kemla ke Joint Action Committee kan ujor da ka PIL ha ke yang cari Meglaya High Court kiloong ba kathan riwar kalamat ke jing nak kadau kajing sneu plat ke surok mentala lai snem tam. Uba Edmund ula dawaru no sembut menteri rang ba kejela uba Preston Tensong uba dairu MLA ke penursla constituency banshim gejingkit kle ban penbahai ke surok na kebenta ka bah kamiat kinong song ka constituency. Ula ong shosho ba uba Preston Tensong uda menteri uba kemi ke tenat PWD. Balada omla ban DAA ban maramot ke surok ula dai ban hiar syukino kum menteri sarkar. Bagi jiwan kejengi ban rap plakat da berjajai kalong kum ketak kashin ban penpau syak sarkar jela bat syakani ke company namar ke jing tray yang ke surok Shillong dauki kham tame na penusla sharum terter shalu sya umsim kalalong ka ba dang syupet filawan dan jungi khmat ka bangi mi hapsyu bagadai ke surok tingi na kalyang ke jungi ngilawan menem step ban rap plakat de hadin bingi rap plakat kila khot ban yakren bat ngi kinong yalam hapo kani ke office ban yakendu ya u nong yalam lani u he jong kani ka NHIDCL tingila ekran hakabun kiliang ngila yathir tingila ekran ru ba kejingwan kejengi da kejing sukhialang barok khoj kinong sensyar sinong hakani ka thain riwan jongga penusla barok away ringkat bat kini ki association tourist bat ki nong nya kali nang thi na po ka thain kejengi da ka ba niwan da kaju kasur da kaju ka nongrem ban dawa na ka state government bat dawa na kani ka company national highway in kani ka NHIDCL bagadai ban le no mardor ya kani ka surok ngi iba man ka por ki supen biet man ka nangi iba ki wiki seng malang ki layaki man ka man usnam ngi layaki ya kani ka isu ya kani ka surok unde undan basngap undan basimkia ngi layo iru bana kaliang ESDO ila simkia ban ya shong meeting bat ki nong yalam sinong bat ki seng malang bat ki wiki association nrei ngi iba kampoi sai kani ka dinga shong meeting ringkat ba di SDO tena kaliang jungi hakani ka singi ka bamenta niwan naga jing sungkhia balada kani ka company kamla ban ai ka jing tray ka bapura ya kani ka surok ban pendep hakani ka phase 4 bat ka phase 2 ka bingi ba ka ka jing sniu palat ka surok tingi ngila ya kren syai menta na kaliang jungi kila pen pau bagi don ke jing habon kiliang tingi kani ka XU ke jongki ngimpediang na kaliang ka federation na kaliang ka JSC ngimpediang ya ke jing kran ya ke jing ajimut jongki nrei kila pen pau ban ai de ke jing thok ban pendep no menta katokan ne benai kini surok ne kene jingi ngisim ngi pediang nrei ngibu ru ya kene ka tarik balada ki kimla banle ha kene ka arphus ngi kumbangi lai bu ngi lai kran menta ngi kran markhamat bangi aipor arphus ngi ya kene ka company ngi aipor arphus ngi ya kene ka sarkar balada kamla banle ai ya kene ka surok ngimbanse ban kiu sya ka Meglaya High Court da ka bangi nujor da ka PIL kata kadai kapangikran hakabashay hakmat jongune general manager jongka NHIDCL bat ngikran ru syabashay sya sarkar bagane kade kejing jenjar jong pe ba la laitli kisnam ngilamat ya kene kejing sniu ko surok
Kiudor kimar kimarta, kiudor kibai kali, nang ta kakta ya kalit kawan, jong ki beriu, jongi hakali kawan laladai ki bapang ki bestom, kam tamek ki kena buling yoi, bah kini ki sempol yongi i babun ki kena pulih jongi, ki tut hake exam, namar ka surok, tang supoi ka poliyut play i chethe, kadap daka nang ta ki dukut ki surok, nang ta ki lentik sengking ru, kimlong ki basingan banyai. Nang tangi isu wat ki mensim beriu ki ladu hake ni ka jing trai ki surok. Kum mapilih i, mesti bengikiran hangli, ilapan pau, makir ki suto. Tikane kadai ka warning lani kajing kajing mana na kani ka company bat ka sarkar balada phimlai ai art post ngi ngim ban se ban kiu shamikhle high court da ka bangi ujorna da ka PIL tangka tangim don issue Kakan hon menteri kabalaya kendo hakas ni thoding jong katayo kala ay kajing menjur ban kentiu no nakasan spak klur tengka syakashi hajar klur tengka ya ka contingency fund ne kajing bo pisalapa ban yo ban pendan kam hakano kanu ka kem bat kala menjuru ya ka kerteng jong ki langut ki ban yo pedang ya ka khusnam utirot sings em ukyang nang ba bat pa togan sangma Menteri Rangba Gejala Meghalaya Conrad Kongkal Sangma habaya keran bat kinong pathai kubor. Hadim belawai kejingelang jangka kenhun menteri ule pente bag sarkar jela kala ajing menjur ya ka Contingency Fund of Meghalaya Amendment Ordinance Arajar Arpusau. Hagaban kentiu ya kejing bahat tengka nakasan sepak klur syakashi hajar klur tengka. Ulong bagladan katuk aniki kendon haka budgetary provisions bat habakil pelut no kepisa ke belamang bat kat ba empat menjur ya ka supplementary demand hapok yang darbar tawan kejela omla ban pendon kami kepisa ke beladan lupa. Kumtala da yo ban ajing menjur ki supplementary demand hapok yang darbar la ban pendon kami ki kendon jangka contingency fund. Decision that was made was regarding the increase in the contingency fund of Meghalaya. Amendment, this ordinance has been brought in of 2024, and basically this is a temporary measure. So the contingency fund for contingency fund of Meghalaya Amendment Ordinance 2024 will increase the contingency fund from 500 crores to 1,000 crores. Just so that people will understand what this technically means. As you are aware, this contingency fund is basically there because certain provisions that are there in the budgetary provisions, when they get exhausted, until unless we don't pass a supplementary demand in the assembly, then we are not able to utilize the funds or the money. Even if we have the money, we cannot utilize it until unless supplementary demands are done. So hence, in the situation where supplementary demands cannot be passed in the assembly, contingency fund provisions are used. So this is basically a provision of increasing it from 500 to 1,000 crores because we are receiving additional funds from Government of India, and our overall revenue and other aspects of funds from center have gone up, and hence we are in a position where we'll be getting additional funds for some more development work, but the provision within the budgetary provisions are not enough to use that fund. So hence the provisions are being enhanced so that we are in a position to utilize the funds that are going to come from center. The last and a very important decision today has been taken, and I'm very, very happy to announce to all of you that the official state anthem has been approved by the state cabinet today. And I am thankful to the Art and Culture Department and all the individuals who are involved, who have been involved in creating the state anthem. I would like to thank them for all the efforts that have been put in, including the lyrics that were written, including the tune that was made. Many people have been involved in it, and I'll be mentioning all of that tomorrow when we'll be having the Meghalaya Day program in Tura, and I will be officially launching the state anthem tomorrow. And this is indeed a very, very happy and a very proud moment for us, because the state has been without a state anthem for the last 52 years. So that was the most important decision, I should say, that was made today. Nalor kania ulongru bahakasngi barakhe ya ka Meghalaya Day. Hatura an supply pat ba ya ka state anthem ba nakaliang jang kanhun menteri kala ajing menjor ya kania ka state anthem. Ukonrat Kongkal Sangma ulong bagajela Meghalaya kanyo ela ka state anthem hadian san pu arsnem ba kalayo ela ka jela ka Bapura.
Menteri Rangba ke Jelau le tu baga kanun menteri ke menjeru ya ki kerteng jong gibreu ke banyo ya ke khusna Meghalaya Day Award ke bakentup ya ke Tirat Singh Award ke Patogan and Sangma Award mat ke Kiang Nangba Award. Bat ya ke kerteng jong ini an sepen menapat ba hakasngi barak ya ke Meghalaya Day. Kekanun Menteri Kelarai ban penduk no ya ke Meghalaya Task Force Act syajar kendai sepak nyubusau bagi jingsi Meghalaya ban pendam no ya ke Meghalaya Task Force Act syajar kendai sepak nyubusau kolong hadian ka jingkela kapor pada kene ke act ansara hapok ke yeng darbar tauan jong ke jela. And as you know that these names are announced every year on Meghalaya Day, and so this the recommendations that have been cleared by the cabinet today will be announced on the Meghalaya Day celebration. And so I cannot give the names to you, but I'm just informing you that the recommendations today have been approved, and the names for the 3 categories for the Meghalaya Day Awards has been finalized today by the cabinet. Hakasi tu ada jong kata yau keseng Kongres kalapan benar bahkan penlong ya ke Bharat Joro Naya Yatra haka arpo arteri ukalalengkot haka ba unang alam keseng Kongres Rahul Gandhi unyalam ya ke jeng ya kejat na DTO office nongpo hado Hamadan Pahams ban persya ya ke jeng sensyar donbor ke BJP. Unang alam keseng Kongres uba Ronnie V. Lingdo. Haga jing kenduk berkilat patai kubor haka kat kendai trek kula lengkot arhajar arpusau. Halor ka Bharat Jodo Nyaya Yatra kebelalam da unang alam ka Kongres Rahul Gandhi. Uloong bakane ke yatra kamdai ke bentaban kering ya ka vote hendrai ban persya halor ke jing sensyar donbor ke sarkar BJP. Berkerukom sensyar penghir keput da ke betoket kat ikinang alam liang persya da ke jing parap ke balam ler. Uba Ronnie V. Lengdo uli itu bau Rahul Gandhi ula sedang ya kena yatra na Manipur ban yat lengba ke Jela Meghalaya bat kiwei dia bat penkut pat ha Maharashtra. Uba Ronnie V. Lengdo uli itu uru bau Rahul Gandhi unwan ke Jela Meghalaya hak arpu artrek kula lengkot bat unyat kejat na DTO office nongpo hadu ha paham siem banyak kendu ya gipat ba. Our leader Rahul Gandhi ji is arriving on the 22nd. Maybe he'll be arriving at Jarabad, at around 2 o'clock or 2:30. But within 3 o'clock he should be there because he's coming from Assam. And then he will walk from DTO office up to Paham Sim playground on foot. And then there we'll have a meeting. And after that he will leave and stay the night at Bernihat as usual in the container. And then the next day he'll have a meeting at USTM with the NCC, Northeast Congress Committee leaders in Bernihat USTM complex. Because of the constraint of time, he would have loved to come to Shillong. But then, the elections are approaching and then it'll be like, some of your colleagues have said, why before the Lok Sabha elections? So to avoid all that, and then he has to cover many states. In fact, from Kanyakumari to Kashmir, he did it on foot. But now it will be combination of, car and on foot because, the time constraint. And he has to cover about 15 states. The Congress will lead from the front to ensure that all the freedom enshrined in the Constitution are protected, preserved for the people of India. Leader Rahulji worked from Kanyakumari to Kashmir. The Lok Sabha elections was never in that range. That was, months back. So it's just coincidence that, this, as per the demand of the public, that there should be a yatra from east to west. And it so happened that the Lok Sabha elections are approaching. But then if you don't do that, then it will be construed as, the Congress is not bothered about, these other states that are not covered by the previous yatra. Namar ka jing sha shim kabu ki khna school ki balaj bawan de ki boss hakasi palai jong ka tayo ki me ki pa jong ki khna school kila laj ban ujor ha managing director ke MTC halor ke jing pen ki palat put ya ka dor jong ka bai boss ki khna school nakashipawa jar south pa san potengka shaka khatlai hajar nyos pa san potengka shisnem Eastern Command of Shillong. Kalapan kiyo kabay boss na kashpawajar sa uspa asan potengka, syaka kalah hajar nyos pa asan potengka.
Nagaliang kikimiki kapa hakakat pratrik kelalengkot Arjar Arpusau kilalit ban ujor kini hakamat Managing Director ka Meghalaya Transport Corporation uba KL Nongbri hak office terikam jeng u. Habakren syakilat patai kubor nagaliang kalong kemi ke bapa skul liki kuan HKV apa Shillong ikong S Karjana. Ile tu bakani kejeng penkiau ka baybas kalong ka bam berhenti lang. Namar badan neki long kemi ki besiau hakador ka balong 10,000 saus pa san pau tengka badan pat ki bahap pensiau ka dor thamai ka balong khatla hajar nyaus pa san pau tengka na ka benta ka snem Arhajar Arpusau. Ngan ongi pi ki sibun mah ki jing la dangi lap ki ki school bus teng ki school bus teng ngan ongi pi ki klung ki ba san snem riu snem ngila siu da ka dor ka ba capacity ka da ki 10,000 tihan rei kelung ki basan sem sem nong pi kan habia kini seat kamlong ko kum capacity kin habia kini seat kelung banyau sem ki habia kini seat bat ki kena ki bala he kata ka de bengi julak berbo kajing tap nyan ru kadan tihan rei ngili li bala ya kiu shate shalas chalai mer sau mer teter bon kim pu khamyo ja ka shong shu ikon ti ha kajing sha ka kum ko dor bengi siu be one seat koi ka seat nam ta koi kena han rei kat ba kajing lak ko jungi kolong ba ki khon hi dalawan jam ki complain bangi habia kini seat laingut hakawi kasi kita syong sangut yang dua sik pun si laingut di koi kasi nalo kata bat kajing khia jong kaplakat ka jong ki bat tiffin bag bat I mean bat tiffin nang tabat water bottle kajing khia si kot berban kata kala pensyam sta mi klung ki ba kamtang ki banyo snam rasnam kata dengi julak perbuan nama ki kon jong ki men hi la pas pun tadi snam kata ngi julak perbuan tingi kirpat kan yang department kan syum khia nya nakaliang jong pikat tu kat nyangut ki ala nakaliang jong government ro kan syum khia kan ni pentet bahar ka bayi ka ni ki jong ka Teka paling ngok susu yang ikum ki kemegi kipa ka bangi keren syapang kan ni ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bomsong nong rim namar ha ka bay din mangi ki baya tray bela basya tray bela beria namar nia pha ya ka school ki khon sya ka central school namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban 2000 subnai ka lam long Arhajar quarter kila dengi pha ki school private lana nang khamram rei namar ba le sing la ban ong la da kabyang ka school government ha keleng ki jaka tingi la da commission ng kandong ila ban pas kandong ni bro minta kita tak ki kame be sor nama ka school ka babyang ti henrei ka bakta pada ingi minta kolong ba ka by school ka duna kat ba ka by school bus ka kiu sa bapalan ti ka ba yanu jor pada ni dapat na lo kata amri tan kata ka ba kani ka dor khatlai hajar news pa sam thoru im ngatharai na ke department jong ki klempet kat kum ka kilometer nama kani ka diklum ye baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena skuli ba kiu bus nandu na kerenja na maulai le sing na pi kani ka ju ka dor khatlai hajar news pa sam thau di ka mamangi na lai meru ni ham ai ka dor khatlai hajar news pa sam thau kada ka di ka dor ba mentau snam di ka bangi wan ni krani ye director menai yong ba balai pi wan ot tang ma pi tingi ngong ngi dan ki khon hayeng ka sangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki pha na ka ju ka school ha ka ju hi ka bus te kalak ta jor kala poi teng lak ne silak duna kan poi la da ka de ka dor khatlai janyo pa san phau ti kalak khia bahasa ki ong ba kani ka de ka jingi kran da ka bot ngam tip kala dan sisa ka ta jing kran ne em han rei kata ka de karai ka bangi dai kli sethi se po antisir ki ong ba kani kala de ka ba balak ki kena bakla ki ka by school bus ti ka bangim su thu shu kan namar ba kami pet ya kajing thu jong ka government hakini ki mensyam snam kum haki kum ki kajing ekran ki assembly mensyam snam ngasngo beki ong ba ka government hi kan persangkat bala ban penduna ya ki private vehicle kenang ban lekta ya ka traffic ndai mental ada kajing penhe jong ka school bus kalong kum ni kanang ai la thu pada yo pai ba bon se la ka jong ka da private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bakni bu school ki kon tin nalo katarong ni penpau ki jing sokya ni kalong bai ba ni da terpat na kaliang jong ka sarkal ni ngap terpat na kaliang jong department kan bishar benia pha ka bai dai bakani namarngi ni su thu bakla ta shisha kat sebab hai pai ba usyam bitang jing genja pagi jing sya lukte sudah namar kan ni la penpau bai ba kala salute ka plajon ki beria ki belaria ti hakabai dei bakaniru hagajing kran jonga jongi menne bat i directly ong bai ba undan bawan ujo namale se ki berang bun hi mentau senam kim patip ya kanika jing pen thamai kanika dor namar tang katu kan ngot ki balawan pen thamai ka kat bos apo antisian ti tidang lap tang katu kan ngot dan hakata ka hakani ka ju ko ngalap ba kala ta sisa ya ka bisa di jong hidup kisuk de nakata-kata miwan penekran ni director minta kasih de hakabai de bakani ngi kerpat
bat mentah kas nging kirpat gitu ki kime ki pa ki badan ki khon ki ba pha skul hang te po ki vi hi ti ngi kirpat ba da ka jing dan lang kat ngot ho ni de ki khon ki ba ki kime ki bangi dan khon ar ngot lai ngot san ngot ki dan ki nang ki para ki be pha ki jo skul ki kala khia shisha tingi kirpat ki kime ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ka jing sim khia la na gum ta ki khon jong ki namar ba ni la ban dong ya ka bala det ni khen ka de history Henry ka kamram jongi kum ki pat ba hi ni dei ban shim ya responsibility lo ne ka duty ka kamram jongi kum ki pat ba hi bangen ya kren ka bamenta bat ka ban sawan namar ba la da ka ki shi ki kum ni man ka snam tang snam arhajar ahusan kan sapoi ka bai school boss cheki khat rew khat nyaw hajar shi snam te na ka ta ka daw kan kan ta bha kum bai ong director man ne bai ong bakala kiu bha ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu te hadu ka no tak bai petrol ngi rungi pendan kam bai petrol man ka si ne ka kiu shi ya tingka kam dei ba ka kiu ki hajar Ban yale ban pentikna ya ki jing singan jong ki jing ba pher ha ka si balang jong ka tayo ka menteri jong ka tanat ka kot ka kya ka kong amperin lingdo kala play ya ka food molecular microbiology laboratory ka banin kong hapo ka than jate lam mingi jong ka ri bat ya ka ne ka laboratory la play ha ka jing alang ka blalong ha conference hall jong ka state food testing laboratory ka badan ha Pasture Hills Shillong Ka Menteri Ketenat Kakot Kakya Kejela Meghalaya I Dr. Amperin Lengdo ha ka khatnyo trek kula lengkot arhajar arpusau. Ila play ka Food Molecular Microbiology Laboratory ha ka jingalang ka blalong ha ka Conference Hall jong ka State Food Testing Laboratory Commissionerate of Food Safety Pasture Hills ha ka nong ba Shillong. Kania ka laboratory kadi ka beningkong kani ka than stilam mingi ka banla ban pet benia ka jing shingan ki marbam ki ba mi ka jela. Habakran na kanya kajing alang na kaliyang I Dr. Amperin Lengdo, iloong balang ba kajing play kanya ka laboratory, kanya rap banpit benya ki marbam ki belapin mi ha kajela. Kamtam ki marbam ki bejudi ha surok, bakin nong ki basingan ban bam ni ki patba. Na kaliyang Principal Secretary Ketenat Kakoi Kakya Usampat Kumar, uliyatho bakanya ka laboratory kan pit benya ki marrep ki bami ha kajela, bakin de ki marrep ki baklem penan kam dawai. Bakan ai ru iki sernot ban pensisai kanya. Bat kani rap kinong rap ban penjat jauh yaki marrap jongki. We are now poised, we are now able to be certifying the products from the state of Meghalaya and making them available in racks across the globe. Now, as we have just heard, this new food molecular microbiology laboratory is here, and we have been able to implement this entire system through central sector schemes with collaboration of FSSAI. And I hope that these sophisticated equipments, instruments that are going to be made available here for various testing will be able to give us the important result of food tested products and producers from the state of Meghalaya. And I'm also very grateful that this lab will not only look at one aspect of food testing, but it will also be instrumental in the integrated disease surveillance project. We have to ensure that that is also attended to correctly by all officers here. So we know now that all local food businesses, food chain operators, hawkers on the streets, henceforth there will be a surveillance of all of the contents of your products to ensure that the people of the state of Meghalaya are consuming products which have been tested. Going to be collaborated efficiently by the enforcement team. We would like to see that the state of Meghalaya markets and sells food items not just locally, nationally, but also globally. We must ensure that we have the necessary infrastructure
so that we can collectively work together towards a common goal. I may not be able to take everybody else's name here, but I want to thank all officials from across the board who are here today to help us ensure that we communicate to the public. Dakajing saudiau halor kajing bom yo kam yo jam ki kontraktor kathan ha kajing pentre kam ya ka project climate adaptive community based water harvesting structure ha kathan ha kasi balang jong kata yo ki trai jaka na mairang ki beladap anya soya ke soskular bat ke sorkar jela ban pentre kam ya ka ni ka project kila dawa na ke sorkar bakadai ban phia ya kajing pentre ya ka ni ka project khanang ba ki kontraktor baretru kin yo kam yo jam lang. Kitrai jaka nagathan mairang pledap benesoi bak sarkar jela nagbenta ke project Climate Adaptive Community Based Water Harvesting Structure. Hakakatnyo trek kula lengkot harjar arpusau keladawa naga sarkar bagadai ban pia ekajing pentrei ya ke project nang bagi kontraktor berit naga nagathan kinyo akakam naga skim. Habakran shkila pathai kubor na kaliang ba abor maulong uwe ni kitrai jaka uloong mga nakaliang ke sorkar nagbenta ban pentre ke project ha East Khasi Hills kalakot aga tender ke bahek dor. Kumta nakaliang kitrai jaka ha Eastern West Khasi Hills kim kwa ba sorkar kan khot tender ha kedor ke bahek ha ke district namar bakan penduk nong yaki kontraktor ni kitandong kendong. Kumta hak arpau trek uno opera arhajar arpulai kilalit bene kendo yau menteri ketenat soil ban kerpat ban pia ekene kejing tray bat kidon ru kejing kermen bagi sorkar kan singap beki namar banakaliang ke sorkar kampat khot tender naga benta ke distrik Eastern West Khasi Hills uba abor maulong ulong ru balada ke sorkar kan singap ekene kejing dawa nakaliang kitrai jaka kim ban se ban persya ekene kejing pentray ya kene ke project haki jaka jongki buat dijaka kita sampang rupau pada syukur. Tinggal syukur bakal macam syukur deh iki pat senang dulu marpa. Miliasan yang kamu mana tadi ka small multi-purpose reserve here. Jadi kita kadang kebakin senang nak buat project. Nanti kila pan tan yang kau ban pelet si itu thor kita. Apa multi-purpose kita pun kita kan. Kiba kinyo na gani pinang susunong lakan ng pinang dan iki household kibarang kami ko hay ko bol pa te gisaw nang kacuman to iya pa kabaar na alam ba hadiyan chung kani ka first phase kani construction is to ba kanda sa second phase kaba panu ya kani ka project alam ba kakach main area development anta ka distribution area development kita akan sama nanti, buat kita kini orang kita pak, marahkan pentrai ya kita berkikam, ya jadi senang lembaga village employment council. Kepoin kebagi orang iris ni orang berba, nak kalian jadi kita rajakan ni kuah balang menurut kegoman kariban, kamperet ke kabali. Bahkan kuah yang kena tanda one walk for one side. Nang ba ki kontraktor ki baret na kinong kendong sumi kinyo ban yesim menta kani but kumbaban bel baju ki babon ni kitra jaka ma ki badai kontraktor kita ni ka qualification ki capacity ba ki lawan handle ni kani kata dikata kalau ka jingna concern sumi milapa ek representation sumi syau Asia Minister, mila kendu guru, mila sorbet personally, haka rambakla dari airport trip jom di Sabah. Di kendian abang ini bakal kalau mah, cuci siapa ka nisut tu bakal cingtrai ada ka government ka perin bagi kita dah, ki kontraktor kita mah, kamdai kata kahai terbuat. Kadang simple technical specification kaba kila berandil kita ke kapasiti babon buat kita ki mestri jadi hendak kendang kila bertrai ke kam tinggi tentu ada kabale kota kani ke project bisa kaba sarkar kawara ke skim amara ka jengtoi yang kita kendang
Hadian bagi soka jela kalapan benar ban penlong ya ka beach festival hakakat kendai bat arpo tarik ukalalengkot arajar arpo saw haranikor ka Khasi Students Union Ranikor Circle hakasi balang jong katayo kalabu jingkeli ya ka soka jela halor ka jingsingan ka wa kenshi ban penlong ya ka tamasa harut ka nikawa kamtam habaka nikawa kala jabo bat wat kido do waru kemla shu ban im. Hadian managaliang ketenat jengok kai protai kelepen bena ban penlong ya ka beach festival haka kat kandai bat arpo trip kula lekot arajar arpusau haranikor. Nagaliang ka Khasi Students Union Ranikor Circle kelebut de gejing keli syaka sarkar jela halor gejing singan kawa kenshi ban penlong ya ka tamasa harut kanikawa. Habagran syikilat patai kubor haka katnyau trip kula lekot arajar arpusau. Hasilong Press Club Presiden ka KSU Ranikor Circle uba Marconi Thongni ulong ba watla nakaliang ka sengkam kwa ban persya ya kanu ke tamasa baga sarkar ketemu ban penlong ndai ka sengkam kwa ban buri ag jinglong jingman jakawa kenshi kabala kalalong ka weni kiwa kibla jabo bha hado batang ba kidok haru kimla asuban im hagane kawa uba Marconi Thongni ulong ba watla nakaliang ka sarkar kladat ban pha Eco Pollution Control Board ban tes ya ka magane kawa ndai hadu menta ki klempat la ban ai ya ka kaipot ule tho sho ban nakaliang ka seng ka don ya ka jing Subaru ban ka jing penan kam ngane kawa ka bajabo ka penlong ki babun kilong yeng ha ka than bakin ngat ka jing pang bampong ule tho ban nakaliang ka seng nadu ka senam arajar shipau kla kentui kinong chong snong ngane ka than bakim dai ban penan kam ya ka ngane kawa bat kani kalong hadian ke jingyap kha ki dok kha ha kani kawa ka KSU Ranikor Circle kelebu ru ke jing tentu ke sarkar bakumba ka chimkhia ban the pisa ban penlong ya kita masa kumta kan chimkhia ru ban penbhano ya ki surok syakini kithan ke ba na kalian juni sukhian ko KSU Ranikor Circle ba na kalian juni ni ya ka jing japon kawa kenci ka ba kelarang jangan mentah bas nakalian tu kisur koskil ba aslan ba ila orang bersukar ba kare ban tes ya bawa ba anu wa kecil ba balongbi dekat harum ta ni ba nakalian bersukar supakan pollution control board ba balai tamakan kata unta di kita report juga miklea polisi tersebut kas syukur tangkap tu mendas islami mentang pak kalau senang kita kipai pak mentang program yang bawa kecil kalau nggak ini bawa kecil lagi kemudian bawa islam milih bawa kecil kerai kecil pang tentang kecil pang papong orang kuat area rekor kita jelai kejadian yang tak Jepang asal. Ini di lakta di barang po kondaisnan prasnan kepala runway konjunir lakta yang Jepang asal. Nanti tinggi mukla long bagat la pendek untuk bawa rei bat dia ini untuk bawa menia kuai dua persen menia sum menia ini untuk bawa rei matabat kipai pak nasional mendu persen ke ketui bapak bakinom ya makam situ bawa baru ini bapak latihan dari sini bani ayat makam itu bawa di kolong ke bapak sulit bani biang bapak kami biang ke penuh temasang ko bisnis bang bawa di kolong bapak sekian entah dua bapak ki brio di bapak dua bapak di distrik Bukit ya kayak ini mana yang kisu misalkan tentu ki bapak bagian masuk untuk bawa mandiri banyadi atau maka sistem malayawan kita sabil untuk kita siap ya bang atau di kampung senang tak bapak akun kecuni ini kembali itu sekarang soha pak ya ini pak kita ban tes no mador kanu bajing shombi ni pak sekarang luha ini pak tamasa kepada kalian ini kalau disuruh postal di Sukiar atau kita suka belum bisa menurut kita masa ikut apa suka ke ban Ismail ya kadang kata ini kata mereka division di po jongka jong ke Mosra
ba surok kasniu ba ta ba nadu na ni area Musram sedu syukur Allah Taala berpoi sekat pakun juga division Musram ba surok kasniu tu ta ikapat muska pada pun bisa tentang dulu tentang kita masa sobha pan dalam ya di surok jungi hatai orang tan jungi nama kita pak mat yang ada jungi kayak yang Kalian ini di Surang Korskel di Surang Turu di Port District, nani syakmat ada don untuk ke Tamasan, soba bani Thailand bagi Dorbarsno bani ban pan ya kai ka jengget na Snong lu kembali bani tak bagi Dorbarsno bani baka jeng perlok Tamasan tak habis di sebab orang ba Snong kisien la khotlang ban pendengan dekat pada Dorbarsno mereka lale tang naglian di Port District. Kali kasen pangi betul ki nong panya di Port District ba kende ba plan di professional ba asuam pelong kinu ta masa. Naglian ni kasen pangi betul ba wat ya try ya ki professional. Ka FKJGP ribhoi sapngi hakas ngi balang jong katayo kala penlong ya ke jing jurep ya ke jing shna ya ke surak PMGSY ke basan kilometer hakas nong nong berlum bat kila lapru ba ke jing siang rong kalong ke bala trai torti ya ke bala la wat ban khlong da ki ktiru namar ke jing siang rong kalong ke bastang bha. Hadin ke jing yo ke jing ujor halor ke jing bampen trai hok ya ke skim shna surak ba ke jing penslam ban shna pendep ke surak PMGSY. Haka katnyau terek kula lengkot arajar arpusau kinongelam ke FKJGP ribhoi sepngi. Kilalit bancurip ke surok haka sinong nong berluam ke balamang bantai kumbasan kilometer neng baga skim PMGSY haka dor bakumba poin sannyau klur tengka naduk ke senam arajar kat kendai. Lalam kemat ikani ke jing jurip dau ba Louis Star lengdo presiden ke FKJGP North Khasi Hills District. Lambat ki dekot ki bela jurip naduk basdang kajing shna yang ke surok PMGSY ha ke shnong nong berluam ha ke belala bru badan jing siang rong ki belala wat ban klong hino atang da kekti ba jing siang rong kalong ke bastang syabapalat ha ba krani ki nong pathai kubor uba Louis Star lengdo ulupen pau ba ya ke jing sokya ke bajur halo ke jing trai torti ya ke surok ha ke shnong nong berluam ka bela pentrei klemla ban pendap ba kapor ke balamang bat ke belah trai torti naduk ke senam arajar kat kendai dau kontraktor balayo ya kene kakam ban snai kene surok ulong syo bagi jeng trai kene surok kam shemlalong satya kat kum ke jeng mang naga benta ban snai ka nagaliang ke FKJGP kala dawa no kontraktor bala pentrai kene surok PMGSY ha ke snong nong berlum ba udai ban trai pendap ke rukom ka badai bat ban trai hok dak basnai ke surok ke babet bat ke bapaka kenang bakan omdan kano kono kejing ta yaki pat ba hakis nam ki banwan ngai kublai lang ku baro ki kini lam jong kasen ke bakul awan dan pek kene sok jengi ke bala sedang nadu nam arjar kat kendai haduk mentau arjar kusau ke patla ben pendap te nak liang jonga te nga ai ke jing ternan bang nga ai ke tiga diang ke tiga mon bangin ya trelang naduk mentah nang ne sakmat bakane ke sok tengi kan long ka ba kloi ban pendam ban menrap ru ke ba khamha kumba ngipet mentah bakane ke sok tengi kalong ke baki da cutre torti cutre tendap men te nak liang junga te ngakwa ba bangin ne snok telang ba nyilak ban lek khamha ya kane ke sok tengi ngitip ba kane ka de skim ka bala kabadai hi ka skim PMGSY kabala yang ajar kat kendai bat kadai hi kabala risk fund na ko World Bank nakaliang jumi kaseng ni kwa ban kren sa ka department madipik ya kane madipik ni surah di ba balai haduk mentah kidang penslam nekat kum kajing tip jongi ba uniu surok ubadai tang san kilometer bakatem kajong ka kadai tang kumba asnem ndai hadu menta kala pek hadu samsnem sausnem tam patla ban pendep te kajing kli nakaliang jongi isa ka department balai kanang penslem hadu menta balai kamla ban pendep balai kita ki kontraktor baki IY sekita ki kontraktor ki bala alot ki kam
kimla ban pendep haduk mentah ndai hadin ba kiladep ban pendep kinhap ban repair hapok san snem ndai phelse hagajing siam berkajing I jongi ba usnem ula kot chasam snem wajan kut chasam snem ndai wat jaga kamru kimpala pan komplit kimpala pan pendep dikata kadi ka ba kacikli ka ba nagalyang jing kasang bat susu habangi wan jurip habaide bidin surong ni I ba ka quality jong kane ka jing siang ni surong ni I ba kadang long lo kadang stang pal karong habaide pat surong namar ba kat kung jing tho hangne ka bangi I na kane ka sanbut ki tho ba la kum nom no 20 mm mo 20 mm kade ka thickness jong surong ndai habangi pik ngim la ban mudur ba ngim try ba don arpo yan te balai u konduktor umla ban pentri hok haba nagaleng jong ke department kala IU ban pentri kan surong balai umla ban pentri hok namar bala ban ong ba surok hi dei bedung jong karoi kapar hati snong kitau namar ka pensuk ya ki nonglik nongwan ka pensuk ya ki ba kit baba khatam mai sapo dok ba in nagarep in daka trigata aba kini marep ki mareng jongki habo biang surok mutla akan pois ki yogi hat kata kade gejing tamsuk habo poi surok sakisnong ki hau khatam hakisnong nakandong jami te bar susu ngaso banat kalian balik se ni konduktor namar ba kadai kasnong kabadai sapo kasnong nakandong le se khin po khin troin ya kinong kandong stray tandem tengang ko ban ai kana ka kubor sa kumjuru sa konduktor ba kantri kana kam de kan kantri hok ya ka nang ba kipat ba jong kipat ba ng song thau kin ya perto jinom jinom Hashwa bengin kimi iku kubor badangsa ina phashwa shipor sa kini gijing penbana. This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong.
habang inyak mi ibiang iki kubor ngin penken mau shuwa menta yakimat bakongsan jong kubor menta katayo. Ple ke presiden yak surak bat bo mau nong rem bantai yak shillong pi group we bat jakasa kinong jungoka. Ple Amit Shah yak plenary meeting ke bahnyo pawai jong ke NEC wanya shimbenta kilat bat ke menteri rangba kathan chatela mingi. Penlong jing yak ke HYC bandawa ILP bat ban penrung yak keten khasi haka kernet ke bapra jong kariti sanchari. Syakhang lat ke VPP banai tur secretariat bat syak takti UMLA ke maulai haki pulit. Tur patba kipai riwar mingi sya NHIDCL basniu palat ke surok berngem mudoi sya yen kashari. Rai ke sarkar ban kentiu ya ke contingency fund na ka sanspa klur sya ka 1000 klur tingka. Inyalam Rahul Gandhi ya ke Bharat Joro Naya Yatra Hanongpo haka arpo artare ukalalengkon. Bat hapedeng kejuk keduk kam sarkar peninuksa usamla da ke basengkam lengba ka kam jungokai pertai. Kalong kesengi ke bansakan mau ye kipat ba karilum garo hakaba hakala sengu blai jong katayo ke presiden jong ke India ke Draupadi Murmu hakasen ke banengkong kalawan ban play ya ke 5th Meghalaya Games ke balong HPA Sangma Stadium Tura ha West Garo Hills. Kini kejeng play perdaya ke Meghalaya Games dan ke Presiden Jogari ke Draupadi Murmu. Ladun rengkat lang ulat ke Jelau Phagu Chauhan, Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma, ulam panggeng dorbar Tauan ke Jelau Thomas A. Sangma, ke MP Natura ke Agatha Sangma, ke Menteri ke Sarkar Jelau bat kiwe-kiwe. La ban ong bagani ke degesian ke Beningkong bala penlong ya ke Meghalaya Games Hatura. Bat ke degesian ke Beningkong baik ke lumpung ya lakai lawan ban play da ke Presiden Kari. Bat kadairu ha kasian ke Beningkong bala kentup lang ya gijingi lakai tenrai ha ke Meghalaya Games. Ha kani ke lumpung lakai oni shimbenta da kumbalai hajar tam kinong lakai ha ki arpu art li gijat jingi lakai kiban long ha ki khandru li gijakai lakai hatura ha kini ki hendru sngi. Ka Presiden Kari ke Draupadi Murmu haba ajing keren kala ajing ro ekathan stela mingi jongari kabala ban kentiu ki kamel akai bat ikinong akai kamtam ha gajing don bon bha ki riulum ha kathan ki bat bit bha ki jing akai bapher. Kalau ong bakalong kabadan kam kerki ban kershani ki sab jong ki riulum bat ban sandur ki bakin long kinong akai ki bat bit bat ki bapaka. Bat ka snok men bantip bagi emlang salang hakathan stela mingi ka penslur ki kentai benela kai bat ban pentebet dila dia hagilan bapher. Ka Presiden Kari kelong bakathan kala penmi bongot ki klore la kai ki blano senyang syakari haga jingyok takma ki lumpung ki bapher ki bakong sana ka putai kum ka Olympics bat ka Commonwealth Games. Bat katayo balalet kala ay ya ka Arjuna Award syakathai la kai hockey ka Sushila Chanu Pukhrambam bat kena lakai wushu ka Naurem Roshibina Devi haga jingalang kebelalong Rashtrapati Bhavan. Multi-sports event Meghalaya Games. I extend my best wishes to all the participating sports persons. I am confident that they will put on a remarkable show in this edition of the Meghalaya Games. I am happy to note that this opening ceremony of Meghalaya Games is being held in the PA Sangama Football Stadium, which is said to be the country's largest pre-engineered composite football stadium. I pay my homage to late Sri P.A. Sangama, former Chief Minister of Meghalaya and former Speaker of Lok Sabha. Sri Sangama was the first tribal Speaker of Lok Sabha and also the first Speaker from Northeast. Sri
unbound, loved by politicians cutting across party lines. He was a visionary who worked tirelessly to address Northeast region's unique challenges. The region has produced some great sportspersons who have contributed to India's tally in prestigious international tournaments like Olympics and Commonwealth Games. Last week, I gave Arjuna Award to hockey player Pukram Bom Surila Chanu and Yusuf player Naurem Rosimina Devi in a ceremony held in Rashtrapati Bhavan. I congratulate both of them for making the country proud. I am confident that events like Meghalaya Games will encourage athletes for excellence, promote competitiveness, and create a vibrant sporting ecosystem. The National Sports University provides courses on sports science, sports technology, sports management, and sports coaching. I am sure it will create a rich sports ecosystem in the region. Trying to rate high points in mountainous areas, mainly for the joy and the thrill of climbing. This sport involves intense physical activity. It includes hiking, rock climbing, and traversing slopes covered with ice and snow. We shall have now a demonstration of the mountain climbing by Meghalaya Sport Climbing and Mountain Association. Good evening to all the students, ladies and gentlemen. Now we are going to present sport climbing demonstration for the Meghalaya Sport Climbing and Mountain Association. Hadin kecing sapriang ki video ke belakang no bagi no elak kai ke Meghalaya Games ke layok tang da kecing bam di sya barok sisngi hak sengi play ya ke Meghalaya Games nakaliang Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Jala Ubak Sakler Wajri hak sengi hat majai ulapan syai bagi no elak kai ke layok lut ya kecing bam ki bapen kedang kepo. Menteri Ketenat Sports but Youth Affairs ke Jala Meghalaya Ubak Sakler Wajri haka khatnreu terek kelalengkot arhajar arbusau ula penjai bikin oi lakai haga Meghalaya Games ke layok lut igijing bam ke bapen kedang ya ke kepo hadian jong ke jing play ya ke ne ka lumpung ilakai bat haka por menmit rukum jo hadian gijing sapriang ki video ke belakeno bakin oi lakai haga Meghalaya Games be ke layok tang de kijing bam di sya brosisngi haka sngi play ya ke ne lumpung ilakai Nagaliang Menteri Sorkar ulong balapan kre akabam na kabenta barok kinong ilakai. Nari namar kejingwan ke Presiden Kari lakang ya kakali ke bekit bam baniat bat kumta kabam kelawan poi kam slam syamadan. Ha kabayday bagajing sapriang ke video bagi nong ilakai kilayat deka kejat naga PA Sangma Stadium Syakajakasa. Menteri Sorkar ulapan syai bana kejing penterekam ya ke kendon VVIP keladan kejing peniyang ya ki kali syakawai pat kejaka bat kumta kini kinoi lakai kim syamlatip balapan yang no syakawai pat kejaka ki kali ubak Sakler Wajri ulapan tikna bakum kini kejing jaken jasyo bat wat nakaliang menteri rang ba gajela Konrad Kongkal Sangma ulasyam kya dag balum kerki e kejing elang bat gibor peniat halor kini kejing ja bat ban pa pentikna bakam de bandon kano kejing duna di habang iwan PVVIP ketika pun bahkan protokol kendon pun bahawa ia terbang ni hab bangin bud buat kumjur bah polis departemen ke habat sembiang jadi nalor kata kedau ke bah ke por mesjid sudah bikin nilai ke bah nilai ke ber kamlong TV mo di la nilai sembiang kerja dan ketai kila ya bam ke por kila wan no support stadium pan nilai rar bagi kibam samiki dan lain nak jenggial itu semua presiden lah haban kang ni surok. Pada habangi kang kita surok kali ke bakit ke bam ke satu dah tu di nak kata dau musim lapoi ke por ke babiang. Dan reh ke por janmit pat ke bam ke lapoi reh itu por ba keempat poi ke bam ngila suai no tang di snack suai. Dan reh halu nak poi ke por ke janmit ngila la biang ba ke bam. Kadon hi ke dina kiat menen. Dan reh ngasua ben tentu bawon kuslai dia ni peghan nak minta kajing biang ke jongki nak liang ke jongahi nak liang UCM ru menen nilai song ya meeting hadu men ni song
ya kabang ila alum ya borok ya officer ni sutu ya kataka jingja ka pemenin tingil alum ya borok bila ong iki ba nang ni sakmat konong desu ka bandar kung kataka jingja te ngasubo ko ting terpad iki ba king dewan kuslay ni ya persangkat ka bangila kunin pindit ni yang nak tak pindit hamtam ki atris baro di te nang ni sakmat konong dan su kung kataka jingja ya kata ngila sim ka jingkli minin ngila ya rai ngila ya songi ka meeting ka bekerke ngila ya pindit pembiang ya borok ka jingga Ka 5th Meghalaya Games kabalalong Henriusngi Hatura kalakut no hakasing sajan jong katayo bat hakane kalempung Yakob yakanam lakdo layo ra da ke East Khasi Hills District kabalayo bankur buontam kita kamaksir. Hadu kesni to diang jong katayo ko badi gebesni kebasan jong gejing Yakob lakai Meghalaya Games. Ka East Khasi Hills kalayo obat ikakerdan ke Beningkong ha ka ba kalayo okur arspa kandai puwi teli kita kema. Bakentop ya shispa shpo teli kita kemaksiar prapsan teli kita kemarupa bat kandai pun ru teli kita kemarnong. Wala kani gejing Yakob kan kot akasi sajan mereka distrik East Khasi Hills kala tambon ha gejing okur kita kema ha gejing Yakob boper. Ke distrik Ribhoi kala okur nyop sau teli kita kema kata arp sau teli kita kemaksiar arpu teli kita kemarupa bat arpu pra teli kita kemarnong. Ke West Janty Hills kala yo okur san pulai teli kita kema bagentop ya kat kandai teli kita kemaksiar kat sau teli kita kemarupa bat arpo teli kita kemarnong. Ke South West Khasi Hills kala okur kat wei teli kita kemaksiar kat ar teli kita kemarupa bat kat san teli kita kemarnong. Ke Bako West Garo Hills kala yo okur kat wei teli kita kemaksiar kat wei kita kemarupa bat lai puwei kita kemarnong. Ke West Khasi Hills kala yo asan teli kita kemaksiar kat san teli kita kemarupa bat kat nru teli kita kemarnong. Ke East Janty Hills kala yo asan teli kita kemaksiar shipau teli kita kemarupa kendai teli kita kemarnong. Kan baka Eastern West Khasi Hills kala yo san teli kita kemaksiar pra teli kita kemarupa bat kendai teli kita kemarnong. Haba pas ke North Garo Hills kala yo asau teli kita kemaksiar sau teli kita kemarupa bat san teli kita kemarnong. Di East Garo Hills pat kala yo ar teli kita kemaksiar lai teli kita kemarupa ar pau teli kita kemarnong. Kan baka South West Garo Hills kala yo kawai kita kemaksiar kawai kita kemarupa bat sau teli kita kemarnong. Bat ke South West Garo Hills kala yo ar teli kita kemarupa bat tang kawai kata kemarnong. The actions of the women's side.
Wat Labuan ki ut ya ke jing kerduk kam kerduk jam hendrai uwei usamla ubanaga temri boy ulapan ya ke nuksa shiki pan banyeng halaki jong ki kijat daka baseng ya ke wei ke jaka sangkai pengat kabal ai kerteng kamribu jungle camp. Hagani kejok kebamenta kebalong kejok kebakerduk kam kerduk jam. Bat keba kibabon ki samla ki kemidenti bat wat ki kam sarkar hendrai kimla banyo. Kani ka kubor pat pangnu samla ubana kesnong penkersi kabahap aga distrik Riboy kabrani ki bentak hapot jang jela Meghalaya bat Assam. Kalong shisha ka kubor kaban ai mensiam ya ki babon ki samla ha ka bayadai bat ka jingyeng halagi jang ki kejat. Uni usamla udah belatip kerteng kumukol si kathar bat ulang ru kanuk saban ai mensiam ki babon ki khon samla. Bawat lada uhab ni kendu ki babon ki mau siang ban yang halaki jang ki kejat. Nrei hadin ke jingyele ulala shisha ban yang halaki jang ki kejat bat ulala ban seng ya kakam lajong da kabashna ya kawe ke jaka sangkai pengat. Uni usamla ubala sedang ya kani ke jaka sangkai pengat ula ai kerteng ya kani ke jaka dagam ribu jungle camp. Ban long kum kejaka jathaj bat kejaka penpengat kabagi pat ba kila ban wan bat ban penjathaj ladi harot kawai kepung kabla danru rengkat bat kitchen house. Hashwa ba uni usamla un sedang ban petulun syakmat ikan kakam. Ula khot ru yu father kemenlang nongrum u parish priest kebernihat. Ba un play ikan kejaka ya kablayo ban play pat ba haka khatsan trek kula lengkot arjar arpusau. Nagaliang father kemenlang nongrum ula kerku kerdo ikan kejaka rengkat kijing duai ba ublay undang kerku ya kan kakam jung u. Ha kane ka program kablawan ban kerku laidan rang ru ki kemegi kpa bat giru rang ba jokasnong. Ha bayo jing batai syapang kane kejaka ba gejingel enti jong ukolchi. Uli tu bahadin gejing persang ju ula bon snam ban wat ki babon ki kam bat namar gejing kerduk kam kerduk jam. Bat baklam kemilen tisu banyo ka kam sarkar. Kumta ula persang man pai kman no syakane ka kam. Bat kane penban kalong pat dai kalat kaba ulala ban ai kam ai jam saya ki wei pat ki samla kane kasnong. Ukolchi ula penpau ru ba ula tap shibon ki kam sarkar ha ki company ru ki boper kumjo. Ndai kini baro kem shimla pelat yu. Ndai menta ulala ban yeng hala ki jang ki kejat lengba ki jing sedang ki berit. Shushu uli tu ba ki jing sedang ju ban pai kemat kene kakam kalong bakladan kejaka kabla ais ngubha daki kimi ki kpa ju. Bad haba ula pet bahai kene kejaka uli i bakalong kababiang bahaban penkelado reka syakajaka sangkai kabagi pat ba kila pendet kai bat songkai pengat bat penjat hat yaladi. Uli tu ru bagajing ai kerteng dakam ribu jungle camp ya kene kejaka kadai namar bagani ka klau ke badan ha kene kejaka kadai kelwa tip kerteng kum gam ribu hakipor ki bamenshwa na kajing don jong we udiang bagi jukhot da kata kerteng. Bat kum gajing penek pensa akan ke kerteng ke bedairu ke kerteng ke barem jong ke snong. Ula pen im yang ke kerteng da ke ba ya kan ke jaka. Bat nak liang ju ula khot bat wer gi pat ba bikin wan ban jungok kai ya kan ke jaka. Kane ka jing banga pli ya kane ka mirdu jungkol kem ka penlong yang apa ka perthai menta kalong ka de ka perthai ka pa katu kam katu jam nantanga ngalade punsin banga apply hakiwi ki kam sarkar la ne hakiwi ki kam company ero long kalong yang ba kam sesok kan yang telong ngaper khat ba ban ya ka ba ap ya kata ka kam sarkar la ne ba ka kam jung kiwe long ngaper khat ba ngan sedang hino da ka kam la de tenga ngadon ke ni ka jaka bala ai bentai mi pahi la te mendaka ke ba ristar ero ngai ristar da ka teng jongahi telong ban ya supen like kaya ke ni ka jaka puta long ngasusna no komuniki kenja jaka jungok kai pertema te kumtahi nanta long ngaro we de we khna ba bam don lupa ka pisa ka tingkan adu ki por mi pa telong kumtanga don ki ba don ba yarap yanga kaliang ka pisa tingka nantanga nga sim lun hero naka IVCS namar nga ngaladero nga don member ka IVCS hi telong usar irong ki kloy king ban yarap yanga nantaki ai jingmut yanga ba kabhaba pi snah kum kini ki kenja business mo lunga stang la deh business hi te
long akhir ting junga te le kursi kathar hi le traditional hane pongkersi Ribhoi district dak khap apo jungka jirang CNRD block dan na anda kane ka jingpli jong kane ka chaka jong kai ke jonga bakerting merdu jongkol kem kata kalong kamdi na ka benta banyak jing mentoy nga simet mo tela da ngapli hakum kane ka chaka kalong ngala king ban aikam ya ki brusnong ro kum ban pen khoi kane ki chaka nanta ban set ban tiu te hadu kata kim danang re kinung ki bru lokal sane kim nang re ban set te ban se hinga ha ban ra ki bru ba kham experience ban set ban tiu te nanta ki kam jung na ka benta ki brusnong kinyo hangne kalong nak benta ban ti surok nak benta ban pen khoi nak benta ban snaying kumne ter ngi aikam king baro ngi aikam bai tang ya ki brusnong kadika kerting jong kalum mo hakan ka jakai kane kalum hi kadika lum jong ka mirdu na du men swangi khot be tang mirdu te kane jing sisa kane ka pungker ro men swa kam padon pungker gi thu be tang ki bru mirdu mo ki bru snong mirdu ki ong te henry menta hadin da ngila yo kata ka jingnang je start ki bru gila don ke banang ba start long ngila ayu king la pen kala no kerting snong dan adu men swa amod khanang ba kamnom ja ya kane ka snong ka barim kana ka kerteng ka barim ngabu khanang mirdu jongkol kem te kane ka mirdu jongkol kem long kila ngila pen kre kane ka ten sei mo te ka don kane ka ten ro ngibu ala ka jong ka dor hi itu kiba don ketika hati ka area atau ka khamrem te kane ka area hakum ka area madan kum tu ngi ai kham ayu ke khamrit ke entah te phi kiba sngap ya kane ka khubor lane phi kiba la yo ya kane ka khubor ka pa ya phi la da de ba phi sngotenat te lum phi la adu menta sngi ngala pli pai ba adu menta sngi te phi la ban wan experience kane ka jaka da phim sngotenat te naiwan shu da phi sonta te phi la ban ke tang kata te paralok baro da kitu ki kubor ngila poi ka bakut jong ka thuk kubor jong i menta kata yo ngin se sham yang bat phi la sham ta yo kublai shibur